Ondendogoreti tena mbere gukungwirana gwitana kari iguru ria minyamaro ndene yanjana kana kiguru kumania na mumbire yo muntu akarikinje iberi batigana na makarika taya na nto ibatige kunyamari bangi muno kirenjana kumania na mumbire oyo muntu yanjire kuthiria ndo cia mishimu niriku yeru kaita mwanka mishimo kuthangalana riu ikundi kimwe gitika kithirikari kyo sifondi Kenya urungura murungamirio kyo mangiriti kyare kuruka thumba ibakulukirita Mauritania ntuku ithatu ya bura babati kuimenyera bomishiyo maturene ari kiero seminar 3 days na itwa aritani toeti ne NGO etwa Seafound Kenya na NGO ne totethetie na inya sana no nto itwa aritanira manto ya gender, basic gender violence na tuona ana beto bare iba kudhulumiwa na njirere tebui na watu egate na bare ake kinyana beto ban boys iba bithairwo manto ira ateagirete na batu tore families tokaumbegerera inya manto yarande togarea gwita ku report kuitwara thometherwa boya sana twero nto boy in case boka happen kwena twera mtu abatere kuyokia na report yakinya kwa police aritaniro manto ameya twaritano kinya kuriana ne kurubatana twaritano kinya kuriana rebeto twaritano kinya kuriana rume beto bana spiwen ana kurubatana beto itureire kumya kinya kuruiba thina kya kurubona ara nyumba ibaro ya inya kurona atana batiwa lakini turereria kuona thineu na tweria kumya bura tukaritana inya kurubatana beto tuwa twaba bataira ndoni na baba kethera baria na bathi akuringana na murungamiro yu ikundi kiu na kurubaba ne kera to bamenjithia mantu ja gender based violence kana mantu ja kwithirwa igitare onthe tukithurumwa na nja cietu mono batu tuthia mantu ja mengi tukumenya tha tukuthurumu mwenzetu ile tugata turete antu betu atongere beikundi ne kenda berewa rira tukwaria mantu ya kuthurumirwa kwa aitha mukuru kana mwekuru imbiongo tukuga ombo kethare muntu athe kuthithia mantu ja tukumenya na ike turabaretere amwe mkolokia kiromba thirikari hukumilati ati kirutethia kiri kuruathine yemeshine muno ati atike kuruna ya kurubo gitenenera tukaromba thirikari yetu yombe kuinyiria mono koti na borisi mantu ja jandu acheke meshie yenderete na itukwithwa tuna antu babengi bakithurumiagwa erethe imwekuru erethe imukuru bonthe ibena thineu na no mwanga tugeria kuona na tatumba kubateithia kana baba kumba thinene iji joto kento kya kirio ngurano ne gutethwa kwendwene kwitherwa kwe kugwiranirwa lakini ara tukinyite igida maingi urethe kinya antu bakurana gukue gimonka gikuiga antu bakagurana mwana akorwa ndithe nyina akoragwa ni muthaka so jau jonthe jaturariritie na bwa muthia tuonete kinya magita ndejaja ndukirere othai akorwa ibabe na thina nikenda bamba kubariria community yarirwa benda kweranwa batu jamaya kurwero imantu jamanyinti sana so ankaromba ankachokire nkatho ura wari women rep wetu nituba gutwa ka center kiero na nkuga atiri Mrs. Kairemia atogukuroma na ndo equip the resources both human to the staff bakwetha bagitangwe kuria twetha twina equipment ingani nikenda kitu ketha twina manto ya antu ba thurumitwe bomba gwikuara nikenda bomba kunoka nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimali.